Oh, jam mastering ni. Jam steering. Oh, ni weh. Man kan kita ngi sempri aro. Hai, tak kan? Hai. Tangi sempri akti ban kun ya kani kali. Para perjuangan yang mentah hang ni kani kani gawan ka Hyundai. Kebadan ya kani kali watmai bah kebadang Shuan mentah ke market. Keba kani ke venue kani facelift jong ke tu keba rim menshua. Kani bagi tu kebala don ya ke venue keba rim ngatrai pintu le PLGE ru ke tu. Le pintu bah tanya compare ki kiwe. Ni don mani badi ba Jerry ban batai bah Shibun ki ke kabai day bat kani ka kali hang ni nadu kani keba nakhmat bukum tu ba Jerry tiang. Kani kawan kalak kamlong boulder designs. So PE kawan with dark chrome radiator grill. Hai. Okay, nang tap ning one kani ka quad beam LED headlamps. Nang tap ning one kani ka horizon LED positioning DRLs. Okay, and then idam ru kani ki twin horn LED DRLs. So nakmat kani kalak one with ini skid plate. Okay, so kawan front and back skid plate. Kani ka yarap ha tapi tingko ang ni ang pai. Light ban damage bahaya ka kali. Kalau isdung la iu bah. Kalau kami isdung. Kalau kami yar kemudian nak tu ke venue ku berem. Dinang tap ada ke jing jorong jongkaru kalau kami jorong kemudian. Ke jorong ke jing piang ke jing jorong sekali setan. Ke length tu kalau kami jorong. Kini ke breadth tu kalau kami jorong. Ke height tu kalau kami jorong kemudian. Oh. Kamu menang interior kalau spacious bah. Kalau kami long spacious banyak tu ke berem. Okay. Di kini DRL you lawan kini ikut ke outside rear view mirror dan ke ORVM. Kini kena electrically adjustable and foldable. Kawan ru pat uniu turn indicator. Cah, tadi Situ bahasa dia ni. Kini lagi features mah? Kini lagi features. Okay. Matrai nak gitu ki balaju page lani ki balaju bat hero ya kali ya ka venue ngatrai kin kam tip kam bhai ya ke ba jing kelab ki changes sang ni andre ki kumba page community kala pher ba hin to ber fuel tank capacity about 145 liters. Okay, pendapat ang ni baru kila pher lot. Ketua kebahadian kini kebahadian ke backseat itu mana? Batai mana sepanjang rear Hai. Belum rear events. Oh kita. Yes, lawan rear events but power outlet tapi kau akan charge phone gitu. Oh kini. Yes. Kini jaka ban charge phone. Kini events dapat IC ngot kelasuk sedih. Nice. Kini you kedung lagi ini gini. Ya kemudian gini. Ini udah ISOFIX. Hai. Ni kot lani child anchor. Tapi dan itu ki seat jong ki kelung. Hai. Pendat hang ni. Kemudian ini one of the safety features. Oh kumta. Kita ki kelung ki badang kelung ki ba let's say ba syong hapok kali ti namar bala dengi syong ha ke seat bengila ai ti kila ban let's say daya stat lani you kala ban ki ti kamlong safe ki kelung. Yang idon ketu ka kini namta ketu ka seat namta jong ki kelung la jong hi hangli ro kalong setai ro kalong la don jaga pendat ini issue fix nice singi bedan kelung ret kala irap bahar la namta kala irap sibon namta syo kini one sedian jong kali in the bed kalong very stylish but shark fin antenna Hyundai tang man on stylish yo I battery sector ni antenna ikan you shark fin antenna tu pada kamu ketuk berim tu udan tu ujurong lihat ndai ke berim haki top model Q1 hi kini but haki bakam lower model ni ada ki micro antenna oh okay. Sedian ni dan kini ki ready for ga. Si pinam lak bagi tan nang tona jengai. Dari kini ke jeng trekam jeng kini kalong ba. Hakapor ku mangi misa kini jaka ba bun lo bun le jenhau. Di pitang sudan we button nang kena khamat. Nang suknyat kini ki khluj. Khluj bat ka ja he ka jenhau. Teka kini ki khot ka
rear horizon connecting LED DRLs. Take a boot space tu kalau hair bahan ni. Ada. Ngating spek betul ya size silinder. Larung hi silinder gas tak malah yang lah ya bah. Artillery larung type. If in the pit kini ke spare tire je tu, but key tools ban. Yung gila dan lupa lu am tu. Kenang pada jahit extend nanti tu, dan kam shoot ban selai. Okay. Mau orang yang nak mat mana sikit clear. Dia nak sikit sikit macam ni. Yang bah. Nak ke design nak berem kalau kam hair shibun ha. Okay. Kini kelawan alloy kini nak guna. Kini ke 1.2. Hai. Teka pandan alloys. Hai. Teka ka model bakam hair kum ke turbo. Hai. Dan ke inline. Hai. Alloys. Kini ke R15 H. Teka ki kum alloy wheels pada ki kawan harga turbo. Atau inline. Itu ki R16. Kalau kam hair 1 inch katanya. Kamu kani kadai 1.2 kani. Kini ke 1.2. Yes. Okay. Ti pion kini kat no tli variant kini kidan. Ke variant hakni ka venue pementak. Kita 8 variants. So tambah dengan let come you kita. Hakni ka 1.2 bang OMP. Hakni ka don 5 variants. Okay. Tinggi don ru nomor ngidon 3 engine availability hakni ka venue pementak. Kawai ka 1.2. Kappa engine. And then kawai pada kedeka 1 liter turbo GDI. But kawai kedeka 1.5 CRDI. Okay. So haka 1.2 kawan Sun variant. Nang ta pada haka 1 liter turbo kawan 5 variants again. Both manual and automatic transmission. But haka diesel pada 1.5 diesel untuk kawan 4 variant. Kataru both manual and automatic. Okay. Mentah kani kali 4 pelat. Kani 4 pelat. All Pan India launch ngila don South Trek. Ang bahang ni agun kan ngin launch hakas ni satu dia. Aku long Trek mentau nai November. Cah, kamu buat ki booking su ke kila ya bun. Kila ya bun mentang ngila jeng point double digits. Bun ke 4 tiap tan. Nice. Kamu kali ni kali 4 mi per thai. Yes, 4 dan barak dah drive Syabar 4. Kidang itang haga social media. Lah di pun test drive Syabar ni mana? Yes lah. Tak boleh itu. Ada nak tadi interior. Dan keyless entry. Hai. Official yang button. Okay. Kalau pilih kali. Entah. Kamu keyless entry kamu buat benan Syabi berarti. Syabi kita pakai kok pula. Teng mak pirak biar video. Kalau long free ban say Syabi Syabi tu button. Kalau. Kini ban control ya ki. Windows, all 4 sides Windows. Nangka ban control mana ngala ong begini ki ORVM ki electrically adjustable and foldable. Gini. Okay. Kita subuh how right and then VI down kalau ki ketika yet. VI up kalau kum tu kan. Kum jok ru dengan buat left kan sakit ke tish. Kamu habis nuni kan left right. Dia electrically adjustable. Mata kum jela jungi ba ka lenti sekian ka kamera. Ngila ban fold ru dengan kam. Fold dengan poi jaka berat tentang dia tingkuk para kali. Ni suknya betang ni button kalau fold. Dan ni parking hai deh. Antah kini nang tadi kiki ni kidan. Kawai ngan batai nambar berpilak syong ha kesit ngan batai shoy kesit ning kong. Kini kesit kelawan 6 ways adjustable. Pilak ban adjust ka sedang syong nang ni ka bopisianya. Syadian syakmat accordingly. Pinang ta kum keniru pilak ban ai syakmat na syadian. Yes, but kam ngasngo ko bakam toy ba namta mengi. Mah nomor ba. Kam tam juga size berat. Yes, ka height kedai kawai ka factor. Tinggi IP adjustable seats. Uning height adjustable. Penkiu sejurang. Yes, pilak ban penkiu namta kitu kiba hamduna ka height penkiu. Namta itu baham jurang ngila ban pam down ro. Sedian. Ha, support. Teka here ke seat support. Kemudian kana bagi nang oh have met tu guy.
New nice. steering ro. Lawan very premium mang lawan D-cut steering. Pakai no tu berem mensyua. Nang tang ikut steering mounted controls. Hang ni fila download borok fila ban controls, fila ban hang up calls, ping up calls. Ma fila ban change ki syubuk mata fi sangap jurnal kali fila ban change, fila ban operate ya kene ka system. Ma kene ka 62.5 curve panoramic display ikut. Ya kene fila ban control borok no steering jong ke. Dan kam syuban ketak sini setai tang no steering fila ban control. Kan mo kani di kaway ben ni. Kani kawan mek kawan na do Ni bos dunga lakar ke TV dai. Ni kalong touch screen ru dah kamu na. Yes, pila ban touch ru ka. Uni ngai kani fibu hau bagian na ka me ben nya kani. Kani kala ban mek fila ban check shadian utu ngabu apa neutral. Hai. Te fila ban check surrounding de shadian teng. Sudah ko apa side itu kala na kampala na kani te kampadan 360 la ka 360 kawan ha ka top model pemo on. Kani ada 1.2 so kampat 360. Tamalong kala season me ka ikali kamu la kala me be ketika yes kala me. Dia fi kuat ban let back no new home button kala push home. Dia kata ka media phone ka hap connect phone yes ya ban on bluetooth sekena. Nice. Kiki speaker you giba fe you. Ni I Bose speakers. Bose. Ni ba? Kiwan kilong surrounded broadcast. Yes. Shadian. Kilawan speakers. Okay. Entah deh. Ka kiki ada pedang ni deh. Uni ni. Utu kan udah bah mana findak kenyat hang tu. Suppress. Kapal kamera sedin. Lakanya ni kamu kalaban lip. Okey. Ramah deh. Ada touch button lala bani ketika kamera sedin. Yes. Nice. Tadi kini ni? Untuk uni wireless charger. Okay. Hani wireless charger. Subuh ke phone ni bola. Charge. Okay. Apa nang tu pada ni don ki power outlet for example nam ta kini yang C type nam tang mar mengi ibon nam ta kini iPhone users te fila asuk baham dan kam ki adapter dan kam si show fila bersuk connect back supply इसमें क्या है nice. Kini hang ni ka kini dan jakabu dai ni welcome tu ni cup holder ni nan tade okey dia badan kani tenum. Ni tenum ni dai. Kini kalau awan with sunroof. With just one click nang ni, tang tu kalau play nice. Okay, ban khang ru, tang kendiat sakmat. Tu kalau khang sunroof. Kemudian habro ki model kini kalau dan habro ki. Nganum ong borok ki model, te haki top model. Kalau awan, but haki second top jongki variant repair. Nice. Kani passenger airbag on off ne kani. One of the best thing ka kani ka venue bomenta. Kalong ba fila ban on ban off. Ya ka passenger. Ki airbag sensors teng pitang shooting ko malaru. Daka sensors ki catch te kala pop hi ka airbags. Te hang ni ngila ban on ban off. Nama teng dengiat hasor. Speed limit batang 20 30 ma traffic jam Ti ngem dadon kamtan ni ka airbags tinggal ban on ban off. Cibungan da off menta. Kemudian senyo ne. Nang thi na side ngan sapen EAP. Kadi ni sithi. Yes. Kemud kani di peni bala iu kan. Kemud kani peni di bala on menta. Dapat nang ni na side. Pula don lupa USB. Nano. Fit tap USB hang ni. Ti Oh, off lan ni ti on. Yes. Okay. Kamu ka hablong le manually kan? Yes. Kita give you hapok sor kendanya dem dadon kamtan ban on ka airbags. Ti ada pilih sejengai pada. Ti ada fit on. Namar ngan on pi teng deki pop ki airbags dia ada ke impact ke duna bha sensors ki catch ke ban repair pada ke lut bha ki airbags ke ram bha. Ti kini ngasmo ka di ka way ni features ka ba best bha. Ki airbags wan nang nu kanu Kawan bawan. 6 airbags. Dia kawai hang ni. Kawai tu steering jong ni. Okay. And then ni na side. Side sin nang ni. Kanina ni. Lagi tu. Hanya tu mah. But kini kawai ke dalam ni seat. Kani kamu dah tarik pasnya bersedia. Yes. 6 mut nang tu nang niru. Yes. Nang jingkang bat kani.
Okay. Nice. Tadi sikit dia dan Mbak Jeriun betai kepadang dan kam bentip nam tai kinong pet cungi buka pen sei ni kali. Kung mga ong ti mana ka seat ka di adjustable ka tunjuk steering ro. Oh yes, ni rumah hai. Ini ikut tilt steering. Tang span hab yun siya po. Laban adjust according to your convenience. Comfort. Oh, kaptu ma di RNC Ladan airline si Ladan pi kani jeng. Oh, nice. Dia pila semua bakal biang kum tu. Should lock back yun secara ngom tu. Simple. Itu dah fipen key ro key shock. Ke pion kiwan automatic tu deh, kiwi variant deh. Automatic ro kawan. Ha. Kani manual. Nice. Ada sikit dia. ECG ro. They fully automatic temperature control. If you don't should fin set ke should mentah pila set ke temperature kat tu deh. Fitang should press auto deh. Kalau awan hi. Kat juk kat tu fila set. Long should pisong tenat kat temperature should kumangang tenat 19 lani 18. Set 19 18. Dia mata ban set man kapur. Dia melak pi bun kam. Should press tang ni auto. Dia kalau awan baik hang tu bala set lupa. Okay. Tuh. Okay, interior kalau spacious bahan. Yes, interior kalau spacious ke kam internet nomor kawan dual tone interior. Kawan ke dark navy but dove grey color. Kani dove grey. Kani kawan borok kali. Can one dual tone interior. Okay. Theme mah. Hang ni pun ikut combination of dark navy but dove grey. Jika itu nak bah kali. Kini sedin. Ini space sedin ngi bila kila kamjerong kendian deh. Kalau I ample headroom but leg room. Bakam jerong kami. Kalau nice. Biang bah kamu benda jenglit juga kamu lah. Best bah mau beli jenglit jengai kalau aram bah. Nice. Toh. Nah tadi sikit dia kita pipi dan hakani ke segmen. Oh jam steering ni. Jam steering. Oh ni bet. Ban penki tangi wis piaro. Hai tak kan? Hai. Tangi wis simprahti ban kun ni kali. Kadau perlu one seni bagi kendu ibak jeri. Nice. Oh kan ikut start nang ni mah piang. Hamnyan clutch ni ban start ban ni. Ini kalau automatic ni kena engine start engine stop nang ni. Kani the stop di kam ni le dam. The stop. Fish press back tu kalau stop. Okay. Tang ba kawai kumanya fikili yang asang clutch dai bahapan yo clutch untuk they way ni safety features jangi ikut yo clutch lock mar teng ki khana ke le kai po kali ki khinyat mi kom ni ki khinyat kai te lada kai start ka kali kumot laban poi sha ka ba songsi te kani ka feature ka bangi ai hang ni kani hot clutch lock te ban start ni ka kali fi ban press yo clutch ban start. Tak, press dengan clutch mentah. Mentah fila ayuk yo clutch, anda press, kelas start kali. Bila dah film press yo clutch dah, kali kena start. Kemudian kam hagiar na ham giar dem giar ru hab clutch. Jam smooth, very smooth. Tah, kemudian pelip kemudian pelip fish pelip betang tu. Okay. Ujian indicator upau ni am. Haka screen gear indicator first second third. Upau nang ta kawan ru fi kene ke screen kalau awan shibun ma features kumui kat kawen ki features dai kadai ka tire pressure monitoring system. Oh kata ru dan? Yes. Nomor teng pi semua tu ngin lakyat kumbang oi pi kan shibun kam ngim kan mau ban check tire pressure. Di hang ni kalau display bet kat no ka tire pressure jong all four sides laka jong ka jong. Shadian chakmat ngan chupen pi kendian. Up start na? Dan kamu start room ni le. Dia. Ketua tire pressure. Kalau display nice. Dia. Okay. Teman-teman.
hang ni kena ikataya nak khmat ke long level na MP tire pressure tim dia tang kata ro kilometers ke fuel badan hapok jong ke fuel tank jong pi sakat no kan la ban ya tim mentah kena ke fuel badan hang ni sa 89 kilometers kadang la ban ya itu mentah la thok lu fuel tama kadang ya hadu prap khandai kilometer kadang oh nice. Oh kalau long you sup bahan dai. Sup. Ade. Tu dia nam tak kiri orang ba wi rungan try kala kampen sup sup. Yes. Ban long convenient mah te. Ya ha bangai. Okay, nice. Nam tadi katai di kejuk ke segmen berkani nak asin kejuk ke am kejuk kali tambah ke model bakam red kendat. Oh, temangi kita ki fog lamp kila compare kendat deh. Kene penepet hang ni kawan kita bawa ti mana kuat LED beam. Ha. Tambah kene pada kawan no projectable. Oh, lah kira deh. Okay. Looks juga kali kalau siam engine kali siam. Di ban penduna kedua ni compare no features hang ni hak dai ya. Dah. Nang tadi kiwi ki you sebut li nam taki perlok jongi bapa ban one page kali berkiwi ki berpipi bu hang ni berkirin sebab kumno try la ban sebab tai kendat. Okay, so ni bon bagi kali apa jangka Hyundai starting with the Hyundai Nios dan okay kata dia starting kali jongi nang hajrong jang ke Nios ngidan ya ka i20 nang ngidan ya ka Extra nang ngidan ya ka Venue kini kumo play imantan nang pada ngidan tu ya ka Aura ka bagi brio ki component kam ka commercial segment kum ju aki premium pada ngidan ya ka Creta ka Verna kidan ni mentang dan ni company ketika Nios kini ketika sports semua orang ini menepet nak sports supply your projector headlamps kedua jom kini on road price kan koi pitang around 7,60,000 kumta the on road kata ada registration but insurance ala pensiam kini lagi top model kini na kini ketika second top ang baki features kan orang kaya pertang lai sauteli nak top model kawan tang alloys extra nang pada kawan tang uni chrome handle extra who push stop button but rear wiper na dia tang kita ki main features ki buat extra ke top model price difference between top model and second top kalau around 70 to 80,000 kalau mentoy sibun makan ya kini di barim ni kini di venue ko barim tenang tangi don ya ka i20 ro hang ni Kini ketika i20, kini ketika one of our premium hatchback. Kini ketika sports, ini dan bakam hajrong juga ni. Features, kila bone ha. This car is loaded with features. Tenang tangi dan pada ya ke micro SUV, extra jungi. Dapat ikali irit bah, tambah kena shong apa pula yo ya ke SUV feeling. Lebih kayak serim bak venue temai ni. Yes, tambah ke kamret nak kendian. Tambah ke feeling kalong very similar. Boleh tapi day brio ke baterai let's say saya ki kenja bakam long kendong bakam sini surok ye. Kini kali ke biang bahan marka ground clearance sukala. Alhamdulillah. La kam he. Oh la kam he. Ya. Te tak long ikut ya ka micro SUV. Te long ke SUV haka hai size ibah kamret. Okay. Te nang tangan poi pi nok saki bakam long premium nak kali ni. Di bona. Oh yes. Kini ketika besar, kini ketika turbo engine, but kini ketika normal engine. Nice. Kini lari turbo engine kini. Kini ada turbo engine. Kini ketika second top model, kamu kila ayo so much features, alloys kila ayo, kila ayo, sunroof kila ayo. Internet mah kalawan tu rear spoiler ru, dan internet mah kalawan mana company. Hang nama di brio yang ni tu brio pizza sini diserukan. Okey. Ade. Ni dia lah kali sports car. Performance wise ke looks internet lah. Kanu kini gipai on road. Kini on road ke shong in between a range of around 10 lakhs to 16.
Nice. Okay. Nanti nak kita kipat lagi kuat ban one page kali ini wan kinu iba jari ini. Bin batai babun bagi ki kat kum ke jeng don kam ke jong pi kat kum ke jeng sekolah jong pi. Kat kum ka jakasa jong pi kum ju. Nawar bala kum gini tapi yang bajari ngatai ke Arab ha. Ki jaka ki bakam kendong ki bakam yai. Besi ki surok ki bakam solid kenian te ngatai pidan kam ikum gini kicat. Nice. Kita atau batai yang kita ki door jong kita bajari jong ka ayu venue. Hai. Ini os ni piang ke imene ni. Bon ba kini ba yu kani rumah. Aya sei kini. Kani gini pat. Kini di ke ora. Itu ke bon ki penangkam ke commercial segment. One of the best car. Very comfortable. Sweet. Ada sesuatu jid banyak apa? Ish, bukan pergi kita kapur balap nak giveaway kibrio kini. Hana, di PC. Tangkal look syaru. Ni, lalu ni selang kum kini kawe. Ay bangla. Nice. Hindai fi. Lalu bagi bakwa ban kamtip kampanya try bah piwan vision ni kendu beja i ba. Jerry, so nice. So good. Too good. Projector आएगा Yes, Pak Jerry try kini kat no ki range untuk price ni kini. Starting jong kani kan senang ex showroom price nama mga only thing in launch ka si sajai. Ti hak tu singin salah ban ai ka price risk ba ada biang. Dia mentahi ex showroom kan dia around 7,89,000 starting. But hadu top model ni DCT automatic kan point around less than 15 lakhs. Dia kata dia ex showroom price. Ti handai finda ya nujuar pada ke door jong kali buat features semua play in rumah along with it value for money dan Cuma kita ke 1.5 pat kan we kan point. Kumtahi 1.5 nama kidon kita model kumtah so kan wan kumtahi 14 plus X showroom kita model jong diesel ke starting pada jong ke 1.2 kan day around below 8 lakhs ke X showroom price around 7,89,000 di kumtah ke kiosk but key features. Nice. Dah ki finance assistance ki dan pilih sebenarnya. Kalau kum ni bon ki beliau saya kim dah tiap tanya ke ni ki mod baik ba ada ki pendan kam keno ke brand kali ki la ban exchange tang mat ke brand. Andai kam long kum ta hangi ngishim kawai ki exchange ngishim jong barok ki brand. Ada pendan kam Suzuki, lebih pendan kam Tata, lebih pendan kam Mahindra. Kino ki brand ki pendan kam fila ban wanra ki kali ban exchange bangi sim nak di kali Hyundai. Te nang ta pada kitu ke belak don kali ke kam sok makim dan kam sok ban I down payment. Ketu kali jong ki kelas as down payment. Te ke batam pada nang tu ngilak ban finance pada yaki. Te kum kita ro barok ngi peniarap lut naduk ki government servant haduk ki business ngi peniarap ki kenang mungkin long hassle free dan kamen le ngi pen mariat na dong sedong ke tim jong akadan penserap hakun okon yang bagi dan kam te dan kam tang ke jinga trelang naki ese bikin ai ki kot kisla ki ba de biang dan kam naki banks poker bagi pen pet group komunikin ki banks ki ba le se ai ke interest ki ba kam duna nang bakan mentoy bahaya ki customers jengi Okay. Tarik ke waiting arab hashibon ki yang kena pidan kam ngidan hang ni banirap ni Sebut yung number phone jeng Pak Jerry ni pisa syukur mi Pak Jerry. Yes. Te sa patai lu dipinda dong syodong. Tapi empat kuat ban showroom is okay. Phone shwa, kli shwa sak. Te pila ban subuk biru direct kai katu ki brokai baki dan ni. Dar pisa as kerja ba jengai. Te ndrei kema ban phone i ka tim jongi. Ki kloi ban rap ban pen i ban batai pi ya ka model bagi kali ba dan kam da bata jopi ma prolog. Sekian pi pa video kulis bon. Yes.